Što snimaš? Ko je to? To su najmlađi medulinci u društvu najstarije medulinke. Ladonja na placi stara je 115 godina, a visoka je 10 metara. Da li je ovo najbolje stablo u Hrvatskoj? Da! A šta mislite zašto? Šta bi vi rekli? Zašto je ovo najbolje Zato stablo? jer je došlo na najljepše stablo. Jer je došlo u finale za najbolje stablo. Na najljepše stablo. Ladonja najviše voli dječji smijeh i veselje, no pamti uspomene i najstarijih stanovnika. Tu su svaku večer u 6 bimo se svi skupili i tu se samo plesali i kantalo. Ste se namorivali ispod Ladonje? To se ne govori. Znaš čas, samo bi se namiglo. Ili bimo sidile ili gledale koga. I oni su nas i mi smo njih. Ima Ladonja svoju priču koju živi zajedno s medulincima. Pogotovo u tim našim centrima naselja, znači u Starogradskoj jezgri, na placi, Ladonja ili Murva, ili čak i zajedno kao kod nas, jesu neki simbol mjesta, od uvijek. To je baš istarska priča. I ta medulinska priča traje već generacijama, a stara Ladonja mudro šuti. No ona zna što je bilo, što je i što će biti.